Chibai veku Homer Armory tui kwal sa tui chun chwa train ania tu kan pistol ron thleng thar le kan stock mai sa ho kha karon tilang dona chuan kan ron ti lan masak ber tur hi hei Stallion company kut chuak ania E32 ti ni hei te a compact me hei ko kut hi hei hi ni ta ko kuda point hei tian about the work hei tina ni chu hei an model thar ber ania hey Amar High Tech Engineering Stallion ho mi te company HT Stallion ho company siam khania hey te hi di a magazine ni paniron soma pakatain ta yan 0.32 mui paria ta thun thea magazine pakat zok khan soma thun thea hey te hi a safety feature te poi khop me a chuan hey hi hemi te hi nakira kan lo potlot ta hetia kan wa kutina ti awati be thapati awan nem lo chan ame per thei me lo ni suan tilang chinela yan kheuta hei safety kha ni ta tia me tha gen te per mai theya tia safety kan da chona pok thei me lo hei kan kheu thanga hei kan sut na kha ni ta ama te fel me hei sei tong khan kuta potiang lekhi ni ta hei hi Stallion E32 hi MRP hi noi khatle sing sari ania chutiang ang chon kanon zuar don ani hei hi kan sei tong khan a magazine hi pani oma pakhata muriat ania pakhata khan muso mom ta hei hi noi khatle sing sari kanon zuar anga hei model chuak thar ber ani chona dot tu le a chon hi kan shalom furin karinga C32 pistol compact me khania hi kakut po hi tiang hi ni ta chuan turami mami nen po khani compact ve ate ni chu hei te yawan phong hi alian dewa hei te hi kan model pistol a chuanin kan dora tang kan phal nam berani karing C32 hi hei mi zo kut ne point mil me chuan amami ang che khanin a magazine a hian 0.32 ta hian muria talenga a magazine pakhat zo ga musom anita hei hi areta hi company lamin an ron upgrade noi khatle sing ria kan zor thin kha tuna yan noi khatle sing kwa in MRP hin ron thaka noi khatle sing kwa ran zuwa dona ni he le lampang chuan he type of safety kha ni ta chuan adang le he ta mi hi Stallion company siam tho ania hi aron thleng thar che ania inchin hi abareli inchin hi nia pok ruk kan tiang kha ni ta hei pok ruk kan tiang kha nia 0.32 tho ania hei thatna deu chu hei safety feature hi nia he tian nor pe hianin tuna kan lo khauta tuna kan lo suta hei nor pe tur ani hei asak ro khop me la thar tira tina khoklok me ti han kan nor pe che safety kan dai chon hei per thei me lo ta safety kan suit la che khan a ka thei chaw ani hei tian per thei chaw asak pon lo na engamo a thar awang ani hei ti hian safety kha kan suit la che hei pok ru kan nia hei hi noi khatle singriat man tur ani moi khop mai he chuan a hen dil hi adang kharon chomtel boka chu kan tilang hri lo me nga chuan adang le a chuan hei hi Beretta Beretta copy Greta ho Brahmastra khania hei hi 0.32 eta hianin khat ni thum le nga muriat tho alenga hei hi 1.16 kan zuar don ani hei 0.32 tho nia muriat alenga Greta ho company khania semi auto tho chuan a dot le 0.22 hei Victor RPX 0.22 ti khania hei hi a magazine ania chung etiang hoi plastic ang chi plastic quality thang khania tai ka hret so lo chuan bueng zat ne kholeng kha video ang karon tar long me don nia hei hi 0.32 ania hei hi aman tur hi
หน่วยขัดและสิงสรีและสางเรียดหน่วยขัดสิงสรีและสางเรียดให้เนี่ยอันนี้ให้point22 เว้เนี่ยcolor hi ai pakati dual to nan tita color dang lamda he dum he desert brown nan tiang khani ta he noi khatching sari sangria ding kan zuara Whirlwind Defense ni ta he Whirlwind Corporation NCUSA he USA tanga an lak lu heta India raman assemble khani ta chuan heta hianin laser le light kha khami kha avwa thei bokani chuan .22 dang tho hei Beretta 92 FS ania hei hi made in Germany by Umarek sarai ti hei heta hi noi thum le sing sari mantur ni .22 tho noi thum le sing sari mantur ni Beretta chu silai lo mong chon kan trafficking karinga kovel huwa po silai lar ne chuan adang le chuan Jindal Defense win anron ti thar point ti thar tira mani deuh khanin hemi 32 ta kai chu mani deuh khanin are le deuh to anron ti chuana hei hi PT 57SC hei .32 ni ta made in India chuan Jindal company JD Tauras an ti hi Tauras ho nena collaborate an ta Tauras company hi Brazil lampang ami ni ta atirin Beretta ne agreement an ne ya Beretta ne na agreement na zo to nuwa khan an call vel an equipment zong ka Beretta ve kani ma se an ni khanin an agreement na top to wang khan I Tauras ang khan company khan kalta engkim an call ho akha Beretta call ve kani chuan Indian and incluzomin Jindal Defense on and incluzomin India rama hin ron siama .32 a chuan rin tak ber pol le kadik ber pol ni hei dual to nan tia hei amantur hi noi ni le singa sanga mantur ni a magazine kan phoi de hei a magazine nen chon tiang bor ve lang tur ani .32 nia chuan adang le hei ron Jindal Defense JD Tauras hemi te na .38 anon siam khani ta hian musom pakwa leng ani .38 .32 te khona mu hi lian dei zo kani chuan a kuat poi enchin re la adang lam na hi .32 nia hi .38 an ta khu a kwa khu 9mm don ani hei hi ni ta hei hi an model thar ber khania hei hi .380 ACP ti ta hei hi noi thum atling lo khat noi ni sing kwa sang sari noi ni sing kwa sang sari ani chuan mu hi musom pakwa aleng kan ti kha noi ni sing kwa sang sari mantur ania chuan atobera hi caliber lian ber Maholtra Defense ho siam champion 1911 copy an on siam khan ni ta hei hi custom 1911 an ti made in Republic of India an ron tia a magazine kan thun lem lowa hei amu hi .45 ania 38 khana lian le zo ka hei hi noi thumin kan zuar ni tuna hian a magazine na khana amu lengza ta khachu video khan kan ron tar lang me do ania sira khan hei noi thumin kan zuara hei ho hi tuna kan pistol call ho firearms ho kan call bi kan ya chuan kan clear miron kan channel min clear sak tu te in zawai chunga lom thu kan ron sei kan lom